Ya, jadi sian hami asu to bolom madok mulyate do. Tu amata raja inata sorifada nama kaolong yami di partikyanon. Nang suang-suangani doho gokod do jojo nami di partikyanon. Di haroromuna amang do tamuinang. Di napasahato tupak tuhami asu to bolon. Holan hata mulyate do naboy upasahat tami. Tuhamu saluhut na. Saya ditabay tuhata madiamu akapasamotan. Itabay hahipason. Diliang gajang ni umur. Asa songon hata di situ tua madokonon nami. Bagot do yang gona marhalto. Dulu do yang gona marrobian. Horas madihami asu to bolon nama jalo. Lam tugada nama dihamu saluhut na nama kaholong ihami nama kalian. Sonari jumpa mapartikyan na buat parumain kami. Inilah tupak yang diberikan keluarga buat kalian. Udah terkumpul semuanya. Kami berikan waktu 3 kali mengambil dari bakul ini. Inilah bekal kalian dalam memulai rumah tangga kalian. Ya, inilah saatnya. Waktu yang ditunggu-tunggu. Buat parumen kami. Pengambilan pertama. Dipersilakan. 1, 2, 3. Ido. Pamasuk tu jasni. Amata. Ido. Salinai. Gudang buat. Odo pohal muna. Gudang igoma to. 1, 2, 3. Ido. Pasarin utusan doang ko parumenon. Ido dah. Ido. Selai parbaul-baul rabulun. Asa tabereng. 1, 2, 3. Gudang gomak. Ido. Itur gudang ko gomakon. Parbaul-baul rabulun doang ko parumenon. Ido. Boleh tema dituhata, boleh tema nang di tasalu na. Dihamu na boru nami. Boru surut. Asai pasikok maon. Tupak nanilian niya ka todong ta.